Ngiphinde ngikwamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibheke ukuthi simi kanjani uzoqaphela nje mbukela izulu uthanda ukuthi nje limboze ngamafu ikakhulukazi nje ngempela lapha esifundazweni sase Western Cape ko Kapa lodumo kanti ke lapha esifundazweni sase Northern Cape ko Appington lithanda ukuthi liphenye izulu kulezo indawo ngase silindeleke nje amathutshana ezimvula ikakhulukazi nje ngempela lapha esifundazweni sase Mpumalanga aya ku 30% kuyana kanjalo esifundazweni sase Limpopo phinde futhi izulu lithatha singabi lihleke lapha esifundazweni sakaZulu Natal njengoba nje limboze ngamafu. Kanti ke kusasa singase sewulindele nje lo amsinga obandayo kakhulukazi nje ngempela ugudlela laphana komthatha koGqeberha kanti futhi izulu thanda ukuthi singabi lihleke laphana esifundazweni sase Western ami nje amathutshana ezimvula ku 30%. Kanti ke isixwayiso sethu sakusasa esinaso siphuma laphana kwa South African Weather Service simi kanje ngase silindeleke nje lo amoya ovunguzayo ngamandla ongadala umlilo laphana kwiphakathi neningizimu. Amazinga ke okushisa kusihlwa ami kanje eKapa lodumo silindele nje u13 16 ke laphana eAppington eFreiburg u11 thanda ukuthi ke lipholeke laphana eGolkondo ngazaduma ngo13 lifudumele ke Musina ngo18 kanti ke laphana ko Richards Bay likhahlelise ngubongo 21 kuyana kanjalo eThekwini u21 eGqeberha u16 lithanda ukuthi lipholeke laphana eGeorge ngo14 kanti ke amazinga okushisa kusasa ami kanje singalindela nje u20 laphana eKapa lodumo liyashisa ke njalo laphana eAppington ngo30 lishise njalo koFreiburg ngo30 liyashisa ke koGoli ngo27 Pretoria 28 Musina u30 kanti ke laphana koEmelo u26 eMnambithi u31 shise njalo ke laphana koMgungundlovu ngo30 kuyana kanjalo laphana koRichards Bay kuyashisa eThekwini ke eClermont kwaMashu eMlazi singalindela nje u31 28 ke eEast London kanti ke laphana eGqeberha u21 thanda ukuthi ke lifudumale ke laphana eGeorge ngo21 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje sihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe.